Zingpha siam sinte kamen Jacob am siam langel hi kapa men khachen langel ke SSC CGL 2016 batch a W post mukahia kumbang zaham paita SSC attempt na CGL attempt na tier 1 chu gel chingi ge na tier 2 marks bang zahama kita samjela CGL 2016 na ka marks hi ale tier 1 na 133 hi ya tier 2 पे ना मैथ्स 97.50 तो इंग्लिश पे ना 153.75 तो डिस्क्रिप्टिव पे ना 53 मार्क्स मुँह का या W जनरल स्टडीज़ पेपर पे ना पेपर 4 पे ना 100 पॉइंट समथिंग मार्क्स मुँह का या वाई टोटल कॉम्बाइंड स्कोर जाका W पोस्ट 2016 ना मुँह का ही 2016 पेन फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम SSC 10 CGL dia introduce na pe na hi ya normalization chi dan le tier 1 khong na amlo hi tua zanze ka CGL 2019 tier 1 results wak to tier 2 pen olola han nai deu ta dia preparation a dia road map a dia strategy new kha ken ka hi pen kan share zek di maths a hi le a mi te weak point a hi ken le kumbang zai ham paita maths pe na 4650 kan ki muzo ngelo out of 200 tier 2 why pen improve na dia alo thelo ya Mukherjee Nagar maths coaching finally han lata mo why pen SSC SS Bharti kichi maths hil tu khat siam ka sama ma hilele new kha emi te dia problem mai the chu aman Hindi new kha vernacular hi dewa English pen hazat khollo ama Bihar te ya hilele siam ma himale waipa SS Bharti notes pen ya Mukherjee Nagar ai kelle competitive exam books te zwak na tom ma notebook ki modi hi wai pen le phatwa ma hi ke ngaidana lekha bu ina kasimte SSC te asa te khong hichamok sim khollo mok practice khollo kahiya azyak chu ke ngaidana lekha bu sa khong ye changa sim di tamlo ki thada pa theya waiza ka tier 2 adia chu tangpia English bang emite English pen bang king aisa khollo ki siam sa chidana ki overlook khazel himale poimo kasama ma tulel taka competition te sango pa 150 chu atom pen na mu ngai hi English azyak chu maths pen bang taniam vai te to mainland Indian se to abiken ya Rajasthana i competition estimina te ki phazau ma lowai cha English pen chu atom pen 150 na target diu why he aleken English ka practice na dia booklet new te cha pages 20 to 30 indirect direct speech booklet tuam ai kele finding the error adia booklet tuam ai kele ya substitution te one word substitution te a booklet tuam te uchidana kasema why te kasim zela ka practice zela hoi taka ya coaching zingkala ka kai zela Mukherjee Nagar ya RK Puram apat kwana ka tungchanga ka coaching pen ka lak pen ana revise thak zel why khichanga English le at least 1 hours to daily asim zel ka hi to maths pen ka khwat kom changa dakal ni to ka dakal thum average chu phalo tel din ni khata why chen exam ang hanai cha chu 4 to 5 hours maths chu practice gi coaching lak lo to ma coaching lak to chu 6 hours khong phadi while English 1 hours khong ka practice dia kasim zel dia 7 hours china average ke ngai dana 6 hours daily at least 6 to 7 months hoi ta kan dedicate ale bangtan hiam kam SSC thua na muzo te chu ka gen the ke hilena score chu improve pen ma dia hi while SSC CGL pe na maths English to thiltuam tam aha dot loa why te bang kukal taka na pangwale SSC kam cho hilowa adang kam government exam te phatwam pen ma dia hi tua tuni chu
maths te ai ke le a question te a solve di dan te chu kan yalaka an lak thailo dia to strategy himem pen kan gain pen kan share hi ka ki pa ke